حکومت بلوچستان محکمہ تعلیم نگے دمگی صورتحال پیش نظر تیوگی صوبہ سرکاری و نجی تعلیمی ادارہ عارضی وڑا بند کنگے جارج اٹیک نوٹیفیکیشن ادا بلوچستان درائیں تعلیمی ادارہ 23 مارچ سال 2026 دا بند با وزیر شہباز شریف گشتہ کہ میان استمانی جاور و مشرقی وسطی کشچل صبا میان استمانی معیشت سرمند بیتا چرشیا پاکستان معیشت ہم سرمندی وزیر سرکاری اخراجات کم کنگے واسطہ بازی گام کی جارج اٹیک آئو کے 2 ماہ دان سرکاری کارگس ہفتگی 4 روز دا پچبا درستی اسکول 2 ہفتگ دا بند با اور ذخیرہ اندوزان خلاف ترندی کاروائی کنگی یوگی ملک وڑا کوئٹہ اہم پیٹرولیم مصنوعات نہادہ گیش یا محلوق تکان سر کتا ہریدا ٹرانسپورٹ ہم کرایہ گیش کتا چشکے ہم مکروچ چے وردن چیزائی نہاد ہم گیش بیگے خدشیں بلوچستان ہائی کورٹ NH دگ منصوبہ تاخیری سرحد ترندی زہشانی درشان کتا چیف جسٹس محمد کامران خان ملا خیل اور جسٹس نجم الدین مینگلا آئینی درخواست سے سماحت کنانا N25 اور N50 ہوا احمد شاہر سرا سست روی تفصیلی رپورٹ لوٹ کتا تربت ناشنا سلسلہ بندی تیرگواری یک مردم ٹپی پولیس ردا افسر سکانی بازارہ سمیر ول نظر جان وتی دکان موجود بتا کہ موٹر سائیکل سوار 2 مردمہ آہاں آئیے لٹگے کوشش کتر اقوام متحدہ پاکستان مستقل مندوب عاصم افتخار سلامتی کونسل دیوانہ تران کنانہ گشتگ بھارت خطہ ناشر کاری حوالی افغانستان وسیلہ پاکستان ناشر کاری کن گئی آئی گشتگ بھارت افغان پالیسی مول مراد پاکستان ادب محکمیہ ماچ کن گئی ناشر کارا چا بھارتی روابط ثبوت عالمی برادری یک گیتر ایران اسرائیل کشچل صحابہ ایران پس تگی 350 چرکیش مردم وطن واتر سربتگا ایران جو ہم پاکستان یعنی وطن واتری رد نو روچا چا بڑھ جاہیں گبدرمدان بارڈر چا مروچی 50 سے مردم وطن واتر سربتگا ایران تیلے تنصیبہ سرا ترندی بمگواری اپاد آزوان اچت سیاہیں آپے اور پس سیادی ملک ہم اثر بندید کنا محکمہ موسمیات ردا مغرب چات کگی گواتن تا آلودہ ذرات پاکستان مغربی باردان سربید کنا گواتن صاحبہ ملک مغربی دمگانی فضائی معیار اثر بندی قانون معدنیات اختلاف دار کو آئینی درخواست بلوچستان ہائی کورٹ گوشتارک ڈیٹیکٹ کیس گوشتارک پاد ہادی لشکری رئیسانی و آئی وکیلاں تسنگ درانگ اترانگ کرانا گشتا کہ سرکار مروچگی کیس گوشتارگا ہم پسو جم نداتک بلوچستان سر وزیرہ کان و معدنیات ایکٹ بند کنگے بابتا زبانی گپچتک البتہ ملوچ کتا کے درگتا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کرنے بھی اسلام آباد چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجے بنجائی حکومت گچنکار اتحاد کنگے سرا گپ جنان گشتگ بدبختیانو کی سرکار بنجائی سرکار سرا چمشان کی گیگے الیکشن کمیشن تہا چیف الیکشن کمشنر سروکیا پنباس کی کمیشن کیس گوشتارک بتر کراچی پولیس 21 رمضان یوم علی درگتا ٹریفک پلان جوڑ کتا جلوس سبا گرو مندر چکھارا دردا ایمیجینا روڈ ٹریفک واسطہ بندی ٹریفک پولیس شہری متبادل راہ کارمرز کنگے کڈنی لاتک جلوس سبا صدر دواخانہ امپریس مارکیٹ چا ریگل چوک تا روڈ ٹریفک واسطہ بندی
LPG نیادا ابتاد بگر صد کلدار 1 کلو دن کیشی کنک بیتا مارکیٹنگ ایسوسییشن ردا LPG ریٹیل نیاد 250 کلدار 1 کلو چگیش کنانا 320 کلدار 320 تا بگردان 350 کلدار 1 کلو بعد سے ایران سر امریکی اسرائیلی اور شانی رد بڑھ جاہیں ایران سر اور شنسا با انودا بیران بتگی مردمانی کچے 1000 سے صدا چگیش بوتا ایرانی رسانگ تر ردا خمینی شہرہ امریکی میزائل اور شاہ ڈاکٹر حافظ خمینی اسکول نشانک جوڑ کتا اسے نزدیک نندو کی لوگاں تاوان رسد ایرانی دری کارانی وزیر عباس عراق کی گشتہ امریکی گم مذاکرات نو ایجنڈے تہا نہیں امریکی نشریات ادارہ گتران کنانا یہ گشتہ کہ ایران دا وحدی میزائل اور شاہ برجہ دارگت تیاری دا وحدی کے ضرورت تفیق